Komunisti s njima se združiše, nad Srbima strahote činiše, kada Staljin porazi naciste, on dovede na vlast komuniste, a na srpska izmučena pleća ponovo se obruši nesreća. Broz poštede Antu Pavelića, a poštede i Artukovića, jer su srpski najveći krvnici rimskog pape bili miljenici. Sakriše se čak u Argentinu. Novi pogrom spremaju Srbinu, ali srpska rodila je majka osvetnika bez straha junaka, imenuje Jovović Blagoje. Čas osvete srpske kucnuo je, za ovoga srpskog oficira ni u miru ne bijaše mira. Dok krvnika srpskog ne ubije Blagojeva duša, mirna nije. Dok mu krvlju srpsku krv naplati, dok mu milo za drago ne vrati, kad javiše Srbi Jovoviću da su ušli u trag Paveliću, tad Blagoje pođe na krvnika i povede dvojicu četnika. Kad ustaško skrovište otkriše, zasjedu mu brzo postaviše, kod Pavelić dođe na ulicu, odsjekoše njemu ostupnicu, a Blagoje sa ledenim likom pogleda se u oči s krvnikom. U ruci mu revolver opali, Pavelić se na zemlju obali, od rana je dugo umirao, i zločine svoje je sanjao. Bog da živi Jovović Blagoja, ela djela